Lokhu ishiyane njalo imibono ey'nkundleni zokuxhumana njengoba abantu abaningi-ke bethi uMthandeni-ke makakhiphe-ke igqokama-ke elisha-ke laphana-ke bafuna-ke umshovu wenkani-ke kwaba nenkani-ke laphana-ke. Yebo mfowethu, kukhona enye insizwa-ke laphana-ke ku-TikTok okuthiwa unkanyezi-ke laphana-ke isivele yabuya-ke namagama ayinguzunga iwabhekisa ngqo kubantu-ke abafisa lokho ngomthandeni. Angifisi ukuthi uzwe ngami, nanto udaba oluphelele khona la kusiqiniseko SA Media-ke. Ungakhohlwa ukusubscribe-ke uphinde-ke ulike lama video-ke engikwenzela wona. Awuthokozele-ke nanto udaba. Ngiyanizwa nikhuluma ngomthandeni wakudala nithi kufanele abuyise igcokama elisha leli elishaya abantu estage lithuka abantu estage lingena liphuzile. Hayi, nina abafana namdukisa umthandeni. Shonini manje ngamfuna umthandeni. Mina nawe umthandeni ngimthandayo. Lona ungavumeli izitha zithole ithuba lokuthi sihambe zomphainta zikhulume kabe ku Facebook zibhale ngayo kumaphephandaba. Ngibona uJobe ethulile noKhuzane bathulile bangakhulumi ngaye emcimbini omcineka, bangakhulumi ngaye bamdicelela isithunzi ingoba akazenzi lezi zinto bekazenza eqaleni. Eqaleni bokulula ukuthi umthandeni umchwebezo enhliziyo ukuthi bekasheshe ukureact naye bekanganandaba. Bezizwa bekangena edakiwe stage. Ufeature akumelanga moya artist ungena udakiwe stage. So lokho bekakwenza ngoba vele bebamhlukumeza eqaleni. So bekakwenza and then abantu bebamhlukumeza babathatha i-advantage to build the reputation kaKhuzane. uKhuzane ahambe naye ekhulume laphayana. Loyana yaphuza mina ngiphuzi, loyana yabasha abantu mina ngibasha abantu. So kufanele nithande mina. Loyamthandeni loyana ngisho noma kuthiwa bebamkhuluma kuspraywa ipropaganda ngaye kodwa izinto eziningi okuyizinto bekazenza vele stage. Hayi ukuthi bebangiqambela ngisho namanga stage. Okuyizinto bekazenza stage. Bebakhanda izinto stage ukuze umthandeni azo react. Mayeqeda ukureact bayamshutha khanje kuyobhalwa ngayo kumaphephandaba kwakhiwe igama likaKhuzane. Lo mthandeni lo manje ke abasazi ukuthi bayobhala bathini ngayo kumaphephandaba ngoba abantu abasafundile amaphephandaba oJobe abaze baphuphile bahleli ku Facebook intatheli leziya. Zihleli bo Facebook azazi zobhala kuthini ngomthandeni abazi abasenamsebenzi nje manje. Umthandeni loyana nguye umthandeni bokwenza ukuthi abantu bakhulume kabi ngaye ngenxa yezinto bekazenza stage. Nakhona bezenzwa yilabantu bezenza umthandeni bese react bona bathatha i-reaction indlela react ngayo bese bayobhala ngayo ke. Iyona-ke into bengcolisa igama lamthandeni ngeleyo. So njengamanje abazi ukuthi bayobhala bathini ngomthandeni. noKhuzane akazi ukuthi uyokhuluma ethini emcimbini because kuyo yonke imicimbi uKhuzane bekayenza nabahleli bemicimbi omcineka yonke imicimbi bebakhuluma ngomthandeni basho ukuthi uyaphuza wenzani ulwisana nabantu lokho bokumakhela reputation umthandeni. Njengamanje ayikho leyo nto leyo, abazi ukuthi bayodefend abathini, abazi ukuthi bayongcolisa kanjani igama lomthandeni. Uyena-ke umthandeni lo right-ke mina-ke lo. Kubalulekile ukuthi mole artist ucabangele i-reputation yakho. I-reputation nje ye-artist ibalulekile ngoba usuke uyi-public figure. Yabo manje umthandeni ubizwa ama-brand amakhulu, umthandeni ubizwa ngapha nangapha ngenxa ye-behavior yakhe ngendlela ayiphatha ngayo manje. Mokuthiwa ubuyisa loyo mthandeni wakudala uyoluza ama-sponsors amaningi, uyoluza i-favor ebantwini abaningi, uyoluza abantu abaningi ngoba abantu sebagcwele ku-TikTok. Awucabange nje ukuthi ungena ku-TikTok naka ama-video kamthandeni eshaya abantu estage, ungena ephuzile stage uthuka abantu estage. Awucabange ngoba labo bantu labo bayowaposta ama-video every day, bayowaposta njalo lawo ma-video lawo. Nawe uzogcina vele umqondo wakho usuba programmed ubone ukuthi hey umthandeni vele akekho right. Of which into le abantu bebayazi eqaleni ku-Facebook ngoba abantu abaningi bebacela isikhathi ku-Facebook u-TikTok ungakafiki. So right now njengoba sokuno-TikTok kupostwa izinto ezinhle ngomthandeni, abantu bayamthanda umthandeni, bayamlandela umthandeni. Mina ilo umthandeni ngimthandayo. Musani ukuhlomekisa umthandeni, musani wenza umthandeni abuyele emuva kwi-past leyana yayenza ukuthi mhlawumbe abukeke njengomuntu omubi. Manje ngafuni ukuthi umthandeni abe isibonelo esihle ebantwini. Musani ukubeka imbono yini nje bafowethu. Musani